Sekuchayo ufuna ngiphile njani Kusho ngamagama lo mntwana like akafuna ukuchuziswa. Like- Ufuna ukuphila impilo yakhe. like yabo mina uma ngiva ne like shortly already wamisa amaphupho akhe Yeah. kwasekucaleni Okay. ngenxa yokuthini watholana imntwana. Yeah. Understand? Maphupho ema. Sela maphupho akhe lamile ufuna ukuchubekisa phile achubekiswe ngubani? Lo mntwana. Yes. And lo mntwana unemaphupho akhe naye. So ngamagama kethi ucela ukuthi lo make unguye lo mntwana nguye. Konye Yeah. because lo make ufuna lo mntwana aphile la maphupho akhe la ngazange waphila. Wofeza. Yeah, Sifuna feze lo ufuna mntwana. feze ngomntwana. No. Futhi lo make nabe afise kuba ngidokotela. So kufanele lo mntwana abe ngidokotela. Yes. Kanti umntwana akafuni ukuba ngidokotela lo mntwana. Ufuna ukudlalela ibhola yena abe umdlalo webhola. Cabanga futhi. Siphuma njani kethi lapho? Because ilenza bale. And uma ukhuluma so kethi baningi. Baningi batali. Baningi. Because nami ngilomnye mdala ngingazama ne. Yeah. And then ngazama ukuthi intona yami leyuqala ufuna ihambe lami ngihamba khona. Kwathola ukuthi manje mangiloku sihamba sekushuta senala lo wana. Babona ukuthi akusiko kwakhe lo. Suko kwakhe. Yeah, like ngavela ngamdedela ngasamfana kithi awuchubeke ngemusic. Uyabona? So kubalekile ukuthi abantwana sibadedele. Singabachuzisi. And siba support ukuthi lokhu labakhetha kubona ngecinqumo lakho. Like ungathi njengoba awuthandi lesinqumo salomntwana lesithethe sibe sawusamsupport uthi awutotibona. Asisupporteni man. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyozivuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume hey